Mo bela jelefo comédien sasa kuma kanu wa ne kuma kan ka nyeshen na jamana ira manu ba malibai ni ya ne comédien sasa bora bi ko me ka kuma ni maliban togola fin pitini intérêt wa fana anga joueur o tara Cameroun ni na kan foka nanai asimu ya fo ene chomna o blara missiona o kan ase ga mission ni accompli no do e chen o ka dija o ka na ni couper Mali kono joueur bon mamulo ne refle ne saka ne se jira mais ala mane ke ta fe o chera quoi o kono na mafu ire o fona ga dija wa fona e vocal ncho ma fo ro la fona re chomna o lui re ga se o ka dala di o bora amun koraya an fana be se mais jamana e danale da olula olu de be se ga na couper ka soro ka on to ya donc o konana nya fo chomuna ate wuli ay di jaga na nai asim ñu man na nai musa ay njajem na re president ba anga ful babo bela jide aga barata abolo kay wa fana aga barata abolo kay chogomina joueur mu fana ga di jago barata abolo kelenge ka na nai re ola jamana ntogo abe sezi ko seba parce que joueur ba wa mulo kerem ka o ni na kubu na manda na ya te do Mali kono ya tugudi mo fa ya re ate do ya re o te do ya de ko meje saka be wo so bulu sen ka strada be datu ay ji jaga na re ay ji jaga na na bita te ko meje re di bita se bari ay na sabara leje ne re bolo da gorodi est-ce afun donc nte fait le kuma la dia donc transition on vous soutenir au Kogadai ou toujours à la carte au clé à Tidjo.